علم ورم بيان قرآن كيريت قرآن emme fahun baavaalevvun ay wattaquu yawman turja'uuna fiihi ila Allah edu heggati baamihun Allah subhanahu wa ta'ala hadratan emri daanje duha meduga tibamihun birweti warakkati riwash thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat denge duha kun duniya gati baamihun kul amartu jaza kum nafsakum emme furihama libidevene wa hum la yuzlamun ibamihun be insaf nukurwen aboti izzatir muslimakhum algon men mi ayatuge taarikha meduga visnalan je Allah subhanahu wa ta'ala rasul beekonna baavaalevvi insani hidayata baavaalevvi wahige silsila ni mawalevi ayatuga algon men Allah subhanahu wa ta'ala baddalu anje duha birwetu taqwaru ma wasi kuram wafaum duniyega algon men kuranje masakkateki algon men emme boda visanje visnumake algon men khiyala fikr emboda gengulanje madanaki emme boda dairaaki muhimmokamaki eduha algon man tayyarun kame dehe kodde adikiyet Allah subhanahu wa ta'ala duniya funuvi emmeha rasul bekalunai ekalange baavaalevvi emmeha fattakai ekalange baavaalevvi emmeha shariat teke magan maqsadaki qiyam mahshar ge madana Allah subhanahu wa ta'ala hadratan hisaba mistakun ekkure duha mistakun tayyar kurun kan war rangalan algon na sabit we hingej ehm vima rasul bekalunge da'watu ge magan haqiqataki mistakun Allah subhanahu wa ta'ala hadratan emri danje duha samal kurwa eduha mistakun tayyar kurum vima algon men eduha medu handa nattala fikam gawanama algon men handa nattalani algon men ami nafsa medu algon men handa nattalani algon men hayata medu algon men handa nattalani algon men ekama gattaka Allah subhanahu wa ta'ala duniya fonwi maqsada meduga